وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi balik-balikan na sing kami mamaita kato tanyo yarin na kita niyo waktu na to ini amin waktu puas maghrib yarin na guru kalasahan amin tagsuko sin pampatung tuma waktu ini insyaallah taala ina magpalugay tukbal po na siya kato tanyo katan mayroon marugayin dahil hamok tinato kalasahan Sambuanga sampai pa binaybayan niya laong ta ini deng hagin ba sambil pa dagat narugayin kay kan Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman wal yatafaddal siyadatu mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladzi an'ama 'alaina bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Lahum min fawqihim zulal zulalun minan nar wa min tahtihim zulal. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Ya ibadi fattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulirain dito mga kakasih sin Allahu Ta'ala hatiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu hakabiaksahan. Umatud na isab kami kanap pangadjian, maun pahadarat sing kamu, hari indiin nasadya in abutan, in suarain. Ada pun ing kanap pangadjian, yatud na mo maun pahadarat sing kamu, ayat hikahang po taglima, paayat hikahang po tagunom. In ayat nasabut Suratul Zumar.
Mga kakasisin Allah Ta'ala, di ayat ini, biyaitan kita niusin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in pabaita liyabay, daing hanaraak niya Nabi wan Rasul. Aula-aula Nabi wan Rasul, taplag pakatan manusia, amuna injunjungan tanyo alaihissalatu wassalam. In naraak sinallahu ta'ala hinapusan Nabi wan Rasul, pakatahan mahadjana. Uno yan mga anak kapo, impabaita yan sinallahu ta'ala. Papabaita hanabi, Iwan Rasul, umat niya. Uno impabaita yan, makasusa. Tumagawa biadag buswero na susa. May tayad to sabab pananaman nila sa jarihadong niyang kabuhi. Kaya kaharad nila ang kabuhi adlaw kana wala nila kaya na naman marayaw. Kaya na naman nila ramarayaw, kabuhi di hababaw singgumi. Ulong sinallahu ta'ala, ipapabaita kay napusan Nabi wan Rasul. Mga sila wala miyagad. Mga sila nagdaruha ka. Biya kakaula-ula warning kanila. Dahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nisan sadya in warning dahil nga tao. Ang pasundalo in magbayta sin warning yan, makabuka sa babuno. Mga anak ka po, labi rin nga buno. Gampay buno, kalu-kalu ang katangkisan sintaw. Ampay nini. Di sila makatangkis di adunya. Aula-aula rin nila katangkisan adlaw kana. Tayong huganta niyo mga anak ka po. Impalman sinallahu ta'ala. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Baitaan kanila ya kau nabi kay napusan. Insa bunnal lugi. Di na matabanging kalugian yan. Uy, may tayad to ang pakalugian matabangon. Bangaw nagbibisnis na lugian iban niya, ang parimpunan nila magtatabang. Bang ni matabang sin parimpunan nila, aon pamarinta. Bang di matabang sin pamarinta, wala nila, manjari kila mamu sa international. Ini wangkaw na lugi, di matabang. Biya din indagbus sin lugi yan. Alladhina khasiru anfusahum. Amoy mga tao. Nalugi. Ingin hawawaran nila. Hakarayawan dunya. Ipagsudsulga hadlaw kana. Mga anak ka po, yari kita niwa dunya maghula. Mig kita niyo. Sambil adlaw-adlaw iminig di nga dunya. Ada kala bigla, ada kala bukun bigla. Ang kamatauran bigla na, hamasa na to yun. Na,
Unin pabaita sin Allah subhanahu wa ta'ala yan kanila. Nalugi sila hay ng marayaw. Wala nila hinang marayaw kabayaan sin Allah ta'ala. Marayaw sadya pabaran nila inhinang nila. Kaya lupahan nila, imbaran nila in nagpapanjari tuha. Kaya lupahan nila in gumini, in magbabaya-baya tuha. Kaya lupahan nila, in kataan pakaradyaan niya kabuhi iwan na kamatay, in magbabaya-baya, mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Ampay mga bariman, ingat nila rin nga panagnaan sambil pahinapusan. Na, mga anak ka po, nalugi imbaran niya. Bukul sa jabaran nin nalugi pasambil family niya. Amin pindahan niya ng family name niya, di, dalugi da. Kaya din dagbusing kalugian niyan sin family nila, muna-muna. Di na sila magkita adlaw kana. Amin nyari hadun niya ini. Limamma atawa imuko manglag siya sa sakatan. Manglag siya ay karagpak niya madto. Bangman niya kakitaan. Bangman siya makabisita. Adlaw susungon mga anak kapo. Yawma yapirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Wa sahibatihi wa bani. Adlaw magoy paguyan nin tay mangud niya, paguyan nin ama niya, paguyan nin langgong niya, paguyan nin ahli niya, ina niya iban ama niya. Imitayan magoy maong kilohala. Sabab sin pakaradyaan, wala nila hinanging kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po. Uno pendeta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Indunya pagulaan na to. Sugpat na simpaghula na tuwadlaw ka na. Indunya piyahula kita niyo sintuhan aun sa jay papahinang kato taniyo. Tiyo da. Tiyo din waktu na to, makaani ni papahinang kato taniyo. Inadlaw ka na maghula kita niyo, bukon na maghinang, tungbas na sininang na to. Namaluay hatihon. Inhinang marayaw, intungbas niya marayaw. Marayaw kauriha dunya, marayaw kawadlaw ka na. Jadi nindayaw madlaw ka na, tausul ka to. Way na hinang muhasul ka, tungbas dakumaan. Dahil nga sababihan, parman sin Allah Ta'ala, wa kuli malung. Baitay sila, papaghinang sadya sila, sinhinang kabayaan sin Tuhan, ayaw sadya sila maghinang sin kabayaan nila. Na mga anak ka po, biadagbus, nagkanya-kanya nintaw, naghinang na sin kabayaan nila. Hapag unahan si Yahudi iban Nasara. Tuwalningan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga taon. Na,
Rasul sallallahu alaihi wasallam diaitaan kita niyo. Hipaparayaw in pagdunya na to. Bang di mayaw in pagdunya na to. Kasabab kal na iagad na to in kabayaan sintuhan way lugi. Untong kataan. Biya unto, ani naturul sintaw untong, dagangan niya tabo. Duyan kulong, nalipatin untong. Manggis, kulipatin untong. Ista, kulipatin untong. Imbukas, kulipatin untong. Na in untong mo adlaw ka na kana. Habukas mo. Hanasabot mo adto. Aun na kayad to untong. Sa babing katan, pakaradyaan tanin ni Suwayro magbus, magad, magtaat, iwan magibadat, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon, biyasin pamaham sing kaiwanan, doon na dalaw na pagsabayang, doon na dya pagibadat. Ingkatan, kabuhi tanin ini, Suway siya rumagbus, pagibadat, pa Allah subhanahu wa ta'ala, asibi, iwan dakulat. Na. Hindi da malugi dia dunya. Iwan di da malugi adlaw kana. Di malugi in anak. Di malugi in ama. Di malugi in dihul family. Amurin beta sintuhan. Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Amura in mga sila. Hakikatul iman. Nagparat saya sila, simpamarat saya bunal, miya kadasalakan. Naghinang salakan, kaniya kanyan tao. Naghinang atulan, kaniya kanyan tao. Imbar iman, wala miutas, dahi nga pang Hindu. Kala Allah, wa kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabab amod ting pag-akaran. Naunin baita sintuhan, innal ladzina amanu, amin mga sila yadto, usog ibang babae. Hugdan in pamarat saya nila. Hugdan in pag-iman nila sa babatulan. Wa amilu salihat. Iwan tiapilan nila. Sinhinang marayaw ipapahinang sintuhan. Unin dirihilan sinallahu ta'ala kanila kabuhin. Palanuhiyannahu hayatan tayyibah. Anugaraan na mo sila sin sarayaw-rayaw kabuhi. Narugay ngin pamamsin taw sin sarayaw-rayaw kabuhi. Ayan tuan. Sin sarayaw-rayaw kabuhi. Wala kau nalugi. Asam bahayang mo, wala kau nalugi. Hapu asam mo, wala kau nalugi. Apag-iman mo, wala kau nalugi. Apangagad mo hasara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Inyahu dilaw na kamin. Maita, nahnu aksaru amwala. Kamin sa taud-taud pangalta. Ayan tuhan. Nah, innal ladzina amanu wa amilus salihat. Sabunal-bunal to di mga sila. Himugdan yung pag-iman nila. Himugdan yung panauhid nila. Himugdan yung pangagad nila sa rasintuhan. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sila yan. Tiyatagamahan sinallahu ta'ala paghulaan. Tumbas na sindua, simpag-iman sa bunal, iwan sinhinang marayo. Jannatul firdausi nuzula. Sulga umbul hambuk. Ma'an nabiyyin, was-siddiqin, was-suhada, was-salihin. Kalamud siya rito. Bukon na maghinangin dito. Tungbas na hinang natudi.
Tariman, kawan, tagupat ka dyan. Lililing niya. Wala daw ako nalugi. Imbukon bariman, baya-baya na lang nasintuan, nalugi ako iban wala. Baya-baya muna. Mahita mo wala diungdungan sulat sintuhan kay mo. Pagkain sulat sintao, bukon pa sulat maun kay mo. Dungdungan mo. Mga hangkabulan, papagligot-ligoton, mamot timbis sarahon mo. Pagka nainsulat sintuhan maun kay mo. Hapag sambahayang mo, hapag puasam mo, hapag pangadatan mo, kataan pakaradyaan mo, may tak muri dungdungan. May tak muri kan nalun marayaw. May tak kauriyaak, may tak kauliang. Na imbar iman usugiwan bar iman babay, way kaluwian nila sabab amanu wa amilus salihat. Hayatan tayyiba fid dunya inadlaw akhirat jannatul firdausi nuzula. Taniw yan mga tuwan. Di ka paghulanin dunya, awla-ula masana to'y nilingog na. Magkakanapin lingog. Taniw hula dakula. Mga anak ka po, bukon piapanjari sintuanin manusia maglingog. Piapanjari sila, magtayon sila kabayaan sintuhan. In nagtayo na kabayaan sin Allah Ta'ala, way kalugian nila antara nila, way kalugian nila antara nila iwan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yadto mga anak po. Ala zalika huwal khusranul mubin. Apabila kau nalugi pagtuhan, nalugi harakan, nalugi haliangan, iabutan kau sing kamatay. Lugi, ganapan lugi. Di na matabang. Mga anak ka po, baba kita nuyarya dunya. Biubusan pa kita niyusin Tuhan waktu. Tabangun na to. Yung kalugian niya to. Di kau matabang sinisiw-siw tao. Tabang nga imbaran mo wang kau nalugi pakaradyaan yan. Tiyatawag kau sin Allah Subhanahu wa Ta'ala rumadlaw. Ay mubugto ay nulat-hulat mo. Daing ampunon, daing ulungunin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dumiban sinadlaw, tiyatakaran kau sin Allah Ta'ala. Mangayo kaniya. Magpamaap kaniya. Mapindaing kalugian pauntong dunya, iwan untong adlaw akhirat. Na yung mga sila di magbalik. Paman si mahasut si mahatinggi. Wallazina kafaru. Yung mga sila nagkupur. Kaya hatihan nila bunna lindeng atuhan. Kaya hatihan nila bunna limpia sampai sing kanabihan. Kadi nila akarun. Akarun nila yung napso nila. Akarun nila yung syahwat nila. Akarun nila yung sarap kaya na naman nila. Di nila ka na naman yung sarap sim pag-iman. Di nila ka na naman yung sarap sim panauhin. Di nila na naman yung sarap sim pagsabayang. Sarap sim pagpuasa. Sin sarap sim pangadatan pamarayaw. Kaya tamat taon. Magdulbaya yan sin kabayaan nila. Yupsiduna fil ardi wala yupslihun. Magdaruha ka sila yan hababaw singgong ni larakun nila insara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini panglarak nila dua. Uno yan tuan. Ini panglarak nila.
Syahwat. Syahwat sintian, iwan syahwat sinaurat. Amo yan yung kialuha Yahudi van Nasara. Dagangan malanda gamasa na to ini. Syahwat akbarul muhlikat. Bang mo iya din syahwat mo. Nakakadto na kao pa sa lago-lago kahinaan, nakakadto na kao pa sa lago-lago kasipuan, nakakadto na kao tilak bu mo na ing kabuhi mo iwan sing kamatay mo pa kasipuan hadarat sintuhan adlaw ka na kana. Ikarua. Syahwatul farj. Iagad mo, yung kabayaan sin aurat mo. Sa taud-taud manusia, hapinal ka jahannam. Akbar. Wa aksar. Alaggo ibang mataud. Para sa baban iagad niya inapsusin aurat niya. Yung kabayaan sin aurat niya. Usog na ka, babae na ka. Taaniw mga tuwan. Ampay bar iman. Usog ibang babae, miumos nila. Nakakasipukan sila. Intao iagad niya, inapso sintian niya, iban sinaurat niya, naiging kasipug niya. Nabalis kati pagbantog niyang kaaywan, pagbantog niyang kasipukan, ampa imbar iman, usog ibang bar iman, mabai, mumus. Masipug sila patuhan. Ing kasipukan nila patuhan, nara nila, masipug sila papagkahi nila. Dahil nga sabab yan, insa taud-taud, makasudsul ka, ahsanuhum khuluqa. Amuin tao, nag-iibadat, maadat sila patuhan. Sa taud-taud, dasul ka, husnul khuluq wa taqwallah. Iwan pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanu yan mga anak kapo. Nah, unin Yahudi wan Nasara, yatamattaun wa yakulun. Magdul baya sin pagkaun, magdul baya sin syahwat. Baya sin pagdul baya sin kahayop-hayupan ibang binatang. Piang hinungod sin Tuhan inta uwi hayop. Amin tawakarun ni napsusintian niya. Insapi, limyo rin habutig. Yung pagkaw ni ang pag-inom. Di humundong sa kainuaon. Makasipug. Imbar iman masipug. Niumos nila, imbaran nila. Niumos nila, inyawalihan nila. Iuu nila, injasad nila. Iuu nila, inyawalihan nila. Iuu nila, katan. Pataalukun, pakabayaan sin Allah Ta'ala. Ayaw tumaaluk pa. Pag main-main kabayaan si manusia aula-aula na wiya. Sinjima tuha masa na to ini. Naunin dulan sinayat, yatamattaun wa yakuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswan lahum. Ipaghulaan si mga tauyan, kayo halawm sing kayo, amun imparman sin Allah Ta'ala, lahum min fawqihim zulalun minan nar. Halawm pa sing kubun, impataas nila kayo. In kayo, paso. Ikaisa. Ikaruha, lablab. Ikatu, aso. Paso.
lablab, iwan aso. Nabiyaon tuan, wala pa aso, wala pa yan tuanal ka. Masub na yung tao ha aso. Atuin ko anong sintao. Ano yan mga tuan? Lahum min fawqihim dhulalum minan nar. Parman sinallahu ta'ala, halawm simpakubulan pa, in pataas nila aso, in pataas nila paso, in pataas nila kayo na susuliat. Uno pa parman sintuhan, wa min tahtihim dhulalu. In pababa nila biyadahan to isab. Aso, paso, kayo. Mga anak ka po, biyadahan ni nadlaw na suso. Amo nating kabuhi nila, waliyadu billah. Dahil nga sabab yan, paman sinallahu ta'ala, zalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Dahil nga sabab yan to, dia aksin Tuhan, papagmabugaon, inipon niya. In nagkahakad na bariman usog, ibang bariman babay. Imbukon, lialablaban niya, yarihadun niya, ingkabuhi niya. Way na siya jakyanan naman, yari na siya halom aso. Yari na siya halom paso. Yari na siya halom nasusuliab. Mayta. Inta uri makada kabayaan sintuhan sa kaula-ulay yan hatin kahalan niya. Mayta amo natin dagbakan niya pag-iig niya ring hadun niya pagdatong niya palong simpakubulan niya. Nagpara inallahu ta'ala nabi van rasul nagbaita kanila tangkis kamu tuod. Hinangan niyo tuding kabayaan sintuhan niyo. Zalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Ya ibadi pattakun. Mga kamu ipon ko sugi pambabay. Mumusan niyo ing jasad niyo. Mumusan niyo, inyawalihan niyo, sinpag mumus, kabayaan sintuhan. Amin hiatud maun kanyo sing kanabihan iwan karasulan. Uno yan, hinangun indaakan, imtisalu awamirillah, wajtinabu nawahi. Hinangan niyo indaakan sintuhan, makadaatulan, kukuyakan. Dahil nga sabab yan, imbar iman, nakatan ibadat pardo iwan sunat, halawm kuyan. Mayta, daakan sintuhan. Mayta, tutungbasan. Maglain kauring hula, maghinang pa, pahulaan, way na paghinang, tungbas na siya. Hatiw na to marayaw, ang kita niyo lamudda. Hadlaw susungon. Sa hadlaw susungon, inhinang pamarayaw, tungbas niya marayaw, hasulga. Inhinang daruhaka, intungbas niya mangi, kihatian sintorap pakain, papinal ka dyan. Yan to mga anak po, na Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitaan na yung mga tao Makkah. Iwan tao Madina. Biyayta kato taniusin mangat sila. Uno yan yung biyayta kato taniu. A'mal tunjina minal hasara. Mga hinang, bang nato mahinang, masalamat kita ni uri nga kalugian dunya, iwan kalugian hadlaw akhirat. Pula-pula mo. Marain do kalugian. Nalulugi imbaran niya. Nalulugi na nakapu niya. Nalulugi na nakapu niya. Nalulugiin. Manjan.
Na, unim mga hinangyan, masalamat siya rin nga kaluhian. Yarju rahmatallahi wa ridwani. Dum iwan sinadlaw impangayon niya pa Tuhan, rahmat. O Tuhan ko, ano garay ko rahmat? May ingat ako manglasa, may ingat ako kalasahan. Ano garay ako, sinpan niya pipanglalasa, ampa ako kalasahan mo, ampa ako kalasahan sintao. Asabab simyarad ako sing kabayaan mo. Nabiyaw, nagtatalin tao. Inyahudi, hinangon na mo lang na yung tao ya amo. Nauno, in kasuban sin amo saying. Allah subhanahu wa ta'ala, beta kay ming katan marayaw. May tako matupasaying sadya. Misang pamani, sayang mataw din klase niya. Antuan. Yan yung mga pikilan si mga Yahud. Allah subhanahu wa ta'ala, retan kita niyo, ang pakamuri malugi, biya kanila yaon. Biya sinasabot ayat, malugi yung family, akabuhiwan dun niya. Di mabaya kimitain amahana kadlaw susuon. Yari pado niya rin na mabaya kimita. Kung takaulong ni anak. Mangikaw kasuddahan. Di ka magpangdihil. Nabiya din na inadlaw susuon. Sin maghukumin ama, iwan anak kadlaw susuon. Maghukum, indo magtiyaon. May peto maghukum, ay kaya tututu. Tiutuntutan siya sin anak niya. Tiutuntutan siya sin asawan niya. Uy, noon mabaya panal ka. Tano yan mga tuhan? Na, hindi out niya utuhan ko. Arju rahmatan. Ano garay ako sin pagulong ibang paglasa? Dahil nga sabab yan imbar iman, tumud sa papagibadat sa bahayang, nagdara siya sin kasi iwan lasa, iwan kuyang. Naimbukon bari iman, so magsasambahayang ya astulan, halawm sambahayang ya astulan, pag-uwos nagsasambahayang, tapi sa piunto sa kamulong nakataan, paubusan niwas di ako magsambahayang. Astagfirullahaladzim. Ano mo kalupahi, imbiyas sa malam sambayang. Rabbi ufirli, warhamni, wa'afini. Ano yan yung piyangayo mo yan? Sakali alam sambayang, pakawungisan na kao. Intao ya hapdi, bang niya kita ng pagkaon niya, unay niya panakakaon, di mayaw ng panganal niya. Bang niya nakaon, intaw nagsambahayang. Labi rin din tundayaw para sa. May ta, bukun hantara ni Iwan sin sarap sibang pagkaunan, tara niya Iwan sin Tuhan niya, haatay niya, haswaran niya, hahinang niya. Kalbi, kauli, fi'am. Tidak siya itong basan sin pagkaun niya masarap. Gaman, pag wade nga buli niya, sampungon niya penilong niya simbaho. Pag inom niya masarap, bang niyari patudyon palawm sin pag-ihian, wala pa yun siya simbaho, simpangak niya. Sabi ayaw. Ada punin ibadat niya, iniangot niya patuhan. Rahmatullah waridwani insyayan. Tao halawm paruntungan hakabuhi bukon sadya siya, anak niya, apo niya, family niya, murid niya, iwan singkarihilan niya, halawm paruntungan. Kau Tuhan.
Na, bang halong paruntungan na, uno yan. Kandidato na siya bukun mag-eleksyon. Kandidato na siya rin nga dunya, sulwa dunya, pasulwa kakan. Pasuron siya sintuhan sulwa rahmat. Pasuron siya sintuhan sulwa ridwan. Hikarwa. Hinhinang, mang natumahinang, masalamat kita nuri nga kalugian. Yarju ata Allah. Iniangot niya ririhilan sintuhan. Bukun dirihilan sintao. Himiskin barhajat da. Hirayahan barhajat da. Himilyonaryo barhajat da. Hibilyonaryo barhajat da. Dahil nga sa babian ng bariman, harap niya patuhan. Yarjuku man yasha'u bigayri hisab. Yusin tao makusog, matibot mamingit, kaniyang mataudista. Yusin tao matibot, magusalawang sintabo, kaniyang mataod. Yusin tao mabasag maguma, kaniyang nuno. Yarju ata Allah. Iniangot niya. Impiang hinduaan niya. Dumiwan adlaw. Dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yarjuku man yasha'u bighayri hisab. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa yarjuku min haitsu la yahtasib. Yan yung panindog simbarima. Halaw muntong sila bukun sila lugi. Hipalabay rasin Tuhan dahing hatao patao. Aon dairi kun na siya. Nauno pa. Yarju magpira. Iangot niya o Tuhan ko maapa ako. Ampuna ako nga undos ako kayo mo. Iwan hantara na mo magkahi. Palasaha ako kaniya. Yan mga Tuhan. Salamat siya rin nga kalugian. Wayakapu ikabahu ajabah. Iwan tiang kisan niya. In panis minakabuhi. Iwan siksa adlaw ka na ka na. Ayan mga Tuhan. Dabang mabihat tindagbus. Kaya na. In tao. Nakatangkis din nga kalugian na sabot. Lugiin family, lugiin baran, lugiin lang pagula, lugiin nakabin, lugi dahil dumato. Namura-murahan mga anak ka po. Uuhon na to. Imbaran na to, uuhon na to, inyawalihan na to. Uuhon na to, inkabuhi na to, pataalukon na to. Pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Barhajat na kita niyo, hamasa na to ini sa lago-lago. Labi rin simpagkabarhajat, simpagkauni mang pag-inom. Katangguhan ng pagkaon. Barhajat na kita niyo. Manggayunggong, hapiarasin Tuhan, katutan niyo. Maita, hikaisa, liislahin upusina, ang parumayaw yung ginawabaran na to. Ang pahumatulin ginawabaran na to, yung jasyad na to. Hikarua, inaratu kulubina. Ang pasumahaya yung pangatayan na to, hantara na to patuhan, hantara na to magtuhan. Wahidayatan liukulina wa afkarina. Hasupaya aon guide sinakal na to, iwan simpikilan na to. Paagaron na to, kabayaan sin Allah Ta'ala. Ayaw na to paagaron na napso na to. Ayaw na to paagaron na sahawat na to. Sa paagaron na to, kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubtub na rin to, murah-murahan. Bang mayan kita niyo ianugharaan sin Allah Ta'ala.
paruntungan dunya, iwan paruntungan adlaw akhirat, palayoon kita nuring ha mga kaluwian na sabot. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi